Mikrorit Bank Şimbay Bıhem tamamından Şimbay rayonu Tazgara Ufi aymağına 2025 yılı 20 gektarga qabız önümleri yegilip 10 dala deyhan qoşaqlarga biriktirildi. Bugün günde qabız önümleri ne ko'rib turganingizday pisiq holatında turibdi. Bu bizga berilgan yerning kontur nomerleri 37 937, 37 936, 37 970, 37 973, 37 977, 37 978, 37 983 hem de 37 984 kontur rakamları menен belgilengen yer bolуп hesaplanады. Бұл bizге belgilengen жердің bizге бұл Тазгара АПЖ аймағында белгіленген жер 20 гектар болып, бүгінгі күнде міне qabыз өнімдері егіліп, пісіп алатында тұрыпты.